gelek behremend di nav me de hene. Lê cudahî di navbera warê behremendiya wan de heye. Mîşêl ji bajarê Kubanê yê Rojavayê Kurdistanê ye û li Herêma Kurdistanê dimîne ku bi karê cadozanî an ku sihir radibe û di wî karî de behremend e. Ew behre ji bo Mîşêl xewnek bû û niha beşek ji wê xewnê pêk aniye. Lê her dimîne pirek biçûk diriya serkeftinek mezintir de. والله بري للشام لسيركي امبرليف الايطالي اشتكر لسيركي روسي القومي. تقريبا عمري من 7 سال فايش من لهولير تقريبا 6 سال ونيفواني. والله مثلا پشت من کس نیه. میشل دی کاری خود سرکفتیه و کاری ناوکی دی ویواریده به دستخواه بینه. كيفيت يعني دخد لي همو كسي الفيدا تشي زاروك تشي جن تشي ظلام تشي يعني بتشوك برنامج تقدمينه بصدان بهرمند لكردستاني هنا لبرسكريكين وان اون كو جهدان بهونه روان ناي كرن وكو ميشيل دي بيجا بتني بي بي سي اوي بجهدان وبيشتغليه هي ام همو خودان خونن ليا بيويست اوه تشاوا ام خونن خو بكن راستي وبهرمندي اخوه درباسي خدمتا جواكي بكن هلا زميمو آرك هولير